Akariba kuma kaunti ya Embu ni bai Moritani zako ni otongera Kiri NDWANGI mwanya cha KITHIRIKARI na kinyiti cha KITHIRIKARI na muno Kiri Ekuru kuringana na ripoti ni ati kaingi Ekuru bate onagatwanya totongeria bwankathi cia iguru. So there is the comeback. Are we running? Ladies in the house? Yes. And the men here, because you're also readers, first yeta za uongozi yeta wa chief na sub chief, waambie that you are challenging us. Tukiwapea hii na nyinyi mna give back. Kawa? Embu turai na kendo twitaga Miss President Dialogue kana varia twitanite twita aturi ya Embu tuvote kwariria kana kwaraniria uvoro ukonie maundu maria matumaga atumia matikavote kwambatirira ngathiri cio tongoria na turai na session mbega muno tondu turai tutukanite anake atumia athuri na twavota kwaraniria na tuona nima mutumia aina challenges nyingi muno agecario tongoria na twavota gwitikania no nginya twambe twererekie maundu maria matumaga atongoria matikathereme utongoria ari na maundu ma culture kana unduire wetu uria twitikitie mutumia ni wa mucii na mundu murume nike watere kuthii gucaria tongoria kana tugetikia mwiri tunike watere gwika maundu manana oti mwanake na nginya twaroria ndetweyo na warie muno tondu ni twakinya vandu tuona nginya anake athuri na andu arume maina challenge tondu anao ni maraga marginalized thiini wa utongoria atumia makiambatirira koguo ta gikundi kia atongoria Embu ni twetikania ati undu uria tugwika ni kwambiriria na micii yetu twambiririe kunacha kana gukuria utongoria thiini wa ciana cietu na o muciari ose kamweke gake muciari wa mutumia na muciari wa mundu murume mose tumweke mavote gukuria utongoria thiini wa ciana kuma kiambiriria na kuma miciiri na twetikania ati kugia na wegananu thiini wa utongoria na maendeleo na thiini wa bururi lazima ianze na sisi kutia andu engi mangiambiriria na tutungiambiriria ni twaria maundu mengi muno ma community uria tugutethia community ni getha andu othe makorwo mai usawa eritu anake na anathuri na atumia na ni twaria uvoro muno wanovoro wa sukuru uria sukuru ingikorwa user friendly no ndu wa ciana iria ingikorwa na disability ni getha ivotae kuthoma wega tondu riu taguku Embu no atuthiire thika ni gukora kwina facilities iria mbega muno koguo ni tungiuria ni getha mulemavu wa Embu kana mwana uria wina mulemavu wa Embu akorwe agituika no kuthoma wega sukuru cietu ikorwa ina facilities iria mbega still ni twaria uvoro wa employment policy ya thirikari yugaga 5% na kwa constitution yetu yugaga koguo agakorwa 5% ni irathewa walemavu no atucokie ngatho na akorwo gutie na mulemavu thiini wa pano iria gwikagwa ni gikarigite kiu ni gibaka ni nginyagia rira gacererwa mulemavu.